kunale video etrendayo yomjito odla ice cream le ngokuthi awuyazi ngizokudlalela egcineni uyibone. So bafowethu isona sizathu-ke esezokuthi siyohlala esitoro. Ngiphinde ngizwe into ozongibuza ukuthi why ngithanda ukuhlala esitoro nabafana. Soke sibekela lezi zinto lezi ukuhlala emakhaya ngoba manje siyakhunyiswa bona kasisebenze siyabalela masithi siyadla awu qeda upholo nomshana qeda yabo. Suke sibalekela into enjengalezi masihlala esitoro ngoba ayekho umuntu osikhulumisayo. Ungcono sihambe ekuseni size sibuye ntambama yabo. So ngiphinde nje ngizwe umuntu ozosibuza ukuthi why sihlala esitoro amajita ahlayelana esitoro. I-answer ile i-ice cream guys mayingagaleli ngathi umuntu i-ice cream angayigaleli ngathi hayi thina sisupporte wena nge-ice cream hayi umuntu angasebenzi angathini afuna ugaleli wenza milkshake i-ice cream umuntu hayi baphila kamnandi abantu balala 24/7 abathi good day sir abantu abangathi good day sir jona nanko